Anya laki din! Nagalas at talaga ti ugali mga babae. Anya, nagalas ti ugalit ko nam. Ay napo, no kasano ti kinaalas ti ugalit, na alas nga amang ti ugalim. Bakbaktan ka pa'y mga raw. Anya? Ha? Ti ko nam siguro ngamin, saan ka atutupan? Nagbidot ka, salbag ka kitday. Inauna ka nga adayungam siya. Imbes asi ka kumatinasaysaya at ti panunot na, ngam saan mag. Si kapay laang ti mangirugrugay ti saan na pagkikinawatan. Anya? Amaw, manang Linda! Manipod na yan nakakaging gaita! Si kalaang tinaamamok akasta ti ugali na! Nagalas ti ugalim! Hala! Pumanaw ka no di mo kayat ti makangag pa iti saaw. Ala! No addapay ti kayat mo nga ibaga maun! Nagbayagan! Anya laki day! Ibaga maun! Pumanaw ka kunaknay! Nagtangken matan ti ulam sa albag ka. Nagalas at talaga ti ugalim. Ha? Maalasan ka iti ugalit? Ngam di tarupam saan? Anya laki day! Masalbag ka! Unay kamatan bakit? Dagita kumamot ati liklikam, ti makiap-apa. Anyat kayat mo nga ramidag. Bye-bye aklatan kasta ka day. Bakit? Saan mo tadakas ti panagpakumbaba kahit? Adda basol mo. Adda mo basol na. Ngam no kunam asika tinanaknakam ngam isaw. Di si kandag pakumbaba. Kas lang dahita bakit? Ay saan? Itaapanawan, saanan nga uso ti agpakpakumbaba. Nang rona no adamat rights ako nada. Anya. Kahit anya ko mati rights nga ilablaban mo. Ah? Adayo abak bakit ka ngam ni Estela. Nagalas akita na makiap-apa ka. Ay basta, nagalas no nagalas. Awan bibiyang ko kunak tumay. Anya lakit din. Hindi pala kas dyan yung ugali na yabak. Naglang niya makiapa. Saan ko kumamat at utupan? Ngam aglablabas mga minon. Makapahay blood. Rupa na pailang. Ha? Di mo pala nga rot inako. Timbarsak mo yung derastap nagnak. Ay, adan to, mare. Saan la akas tati mapadasan na kanya no talaga at pagpungpungtutan na. Ay, wala mare. No, kasapulan nga kami ti pagnakman na di ikam. Awan ti bakit no darasudos man. Nakalalaing asumao. Unang makla no perfect. Ha? Anong perfect ka dyan? Kasano ba na nagbali na perfect ni Inang Linda? Anya lakit din. Linda bakit? Anya ka nita gito ipupos mo iti Facebook. Tila adda nga ipupos mo may. Anya? Pasagid ka pasagid iti Facebook. Kaslam la ipaspasin mo daag ngawan apulos at adal mo iti kastangar aramidam. Ha? Ay na bakit? Noon yaman ti saan nyo ang nagkinawatan kini Estela. Gusto ko man. Sana kas tatar aramidam. Pus kapus iti pamasagid iti Facebook. Ay, awan bibiyang ko. Kaslasaan ka bakbakitan iti kastangar aramidam. Anya nga iti kahit asawan na gito'y ipupos mo ama ipapan iti saan al legal nga gasawa. Ah? Anya nga'y matirupam, no saludsuden da ka, no legal ti panagasawa ta. Saan? Tana ikasar kamot ididamo nga asawam. Iso asan at ilay pupos mo mat kuma, naimbag ni Linda. Tauray ko namon amay kadwa ni Lando alalaki iti biyag na. Ayos lang, ta saan mat anay kasar ididamo. Kastamot ni Lando. Ngamdatangay ko ma. Sumardang ka man si ka, Mario? Anya kamatan bakit? Nasaya at lang arudan ti bagbakin ka. Ngam kastapay lang ti sungbat mo. Anya laki din. Anya mo to ni Manang Linda. Tila adda nga ipopost na iti Facebook. Ay, naku namon mare. Pasig mo't at pamasagid ti ipopost na. Isupay Tinamat nga rod may diretso iti tao. Apas pasagidan na.
Oray sa nang ibaga, amuklatan ano asino. Ha? Na Estela, isulangat ti latest na kinaapa na. Tiyawa ng pain. Bakbak kita naman nakiapa. No apay mo't dayjay abakat anya? Ado, ti apa na. Amin sa moten akatrabahuan. Kan kaaruba na, kaapa na amin. Kasta talaga tinagalas ti ugali na. Kita amket awan gagayim na. Gapoy ti kasi ngamin nga ugali na. Basit ba nagpadakilin na? Ay, una yan. Bakitan ngam super acting unprofessional. Iso lang ti bakit ngam amo ka kasi ti ugali na. Anya lakit din. Nakitak dagiti post na. Anya lakit din. Anya nga tano ag post ka mo tapno makita na. Oho. Saanan, mare? Kasla kami lang ang agpada iti panagpampanunot no aramidak dayta. Sa bagay mo't kati bayamon, tago mga agpo-post. Sapay pasig ap masagid ti ipopos na niya. Talaga bakbaketan nga awan na pulos tinasaya at asursuro na. Ay, naku namon, mare. Talagang awan sursuro na. Tanoad ako ay sana kas niya ati ipupost na. Una, no addapay ko matikayat na nga ibaga kanya. Di umay ijay balay mi, takasarita nak itinasayaat. Saan ko maakas ta a post. Di na pay lang arod ipost tinagan kan rupak tapnumap na. Mabuting matlakad ni. Patsyo matdayjay. Nalayang laga sumao, ngam takrut matlayang. Ay, lakit din. Kaya lagi din. Bigbigat pa lang. Nga magsasaron umat ng tipos mo, Linda. Kat, anya ko iso nga ti kayat ko. Apay nga minaya, bibiyang mo nga men. Anya? Ay na po, Linda. Unak ba't king kaasarda nga mong ti pasagid iti Facebook. Ha? Amom di kas nangar-aramidam. Ipakpakitam laang awan babayin mo. Kunak manin. Sakpain ti mababay ni ti kas tangaramin mo. Anya ka ba't kan? Ay, basta. Facebook ko da ito. Awan ti bibiyang mo no anya ti kayat ko nga i-post. Anya? No kaya da, kadyag post damit. Awan mo mang iparparit. Anya lakit din aya. Unay dahi na paragpampanunot mo si Alinda. Bakbagatan kan. Ngam di mo amo ti mabagbagaan. Amok ti aramidag. Kun amok ti post ko. Iso asar dengan naksika Mario. No awan nasayat nga ibagam, pumanaw kan dito isang wanak. Ta mga numayraman ka iti pungtot ko. Pauna yan. Bigbigat ngam agkakanat tipos na tayo bakitan. Wanya rod tatang. Nakitak mo't ladagita post na itay. Anya lakit din. Kaslasa na bakitan ako na. Wanya rod tatang. Ay, pasig pa'y matapamasagid dagiti ipopost na. Apay, saan nga ta dilawon nila kay na dagita? Dilawon na mo't siguro Ta saan damot kiding agpada iti panagpampanonaw. Nga mamamutan ti ugali ni Linda. Ay, bakitan adi na kaya't ti mabagbagaan. Ay, una yan. Pasagid na pasagid. Ngam kaslabagi na matlaang ti pangibagbagaan na. Anya? Katuan mag, pasagid na pasagid, pause a pause. Ngam kasla i-describe na lang ti bukod na bagay. Ay, dilagbayin ti awanan bahay na babae. Ay, kasla saan nga ron abak-bakatan. Isulaang ti agpopos iti kakasta. Di na amapan kasarita day tatawa paspasagidan na. Saan ko maapasagid apasagid? Ay, nyalakit din. Ay, siyak lang tikas-kas na jawab bakitan. Tutupak ko naktumo Ay, mapunpunwa anak nga rudan, mare. Ngam agtap-tap pelak lang. Numabalin, huston di pa nagsinong bat mi din. Jak kayatin ang maulit pa
Angam ne, amin mo na post na iti Facebook at sika mo na iti paspasagitan na. Bayamon uray man no pasagid a pasagid, basta saan nakasagsagidan, tatong paak ko naktumag. Uray man no inauna kanyak no bastos man. Ay mo na mare. Ampay kit din apay bay ampay langay. Tungpa mo natap na knakam. Bakit ang awan sursuro na? Abay, talaga ka di asan ka makadlaw, Linda. Apay, anya ko matimadlaw ko, Mario. Amin na tao dito lugar tayo. Ibagada akasla saan ka kano abak-bakit ang ditar aramida. Anya? Aging gaita, saan ka paila nga sumarsarda nga pasagid a pasagid iti Facebook. Adda pa yung tinag-comment ka. Una na iti comment na, very unprofessional. Nga saan ka paila nga nagpanunot mo? No addaman ti rumbang nga agpanunot, isuda, saan asyak? Anya. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Facebook ko da ito'y. I-post ko ti kayat ko nga i-post. Kano kayat damat, di ag-post damat. Awam mang laplapad. Anya laki din. Talaga asaan asumardeng ti loko? Agkakanatlat tadagiti pamasagid apos na. Saan nga ro na mamuma? Ibabas na pa yun ng ay, sige lata. Siya kumanmat nga ro, tagpost. Anya nga mo ti-post mo, mare. I-post ko ang naglaka ti mangipapan, nubagi ti pangibasaran. Anya, ay sos, matamaan at ibagis na repost mo na ita. Uray pa'y mairaman ang matamaan dagiti bito kakaskada atay na, ha? Awan bibiyang ko. Manumutan alawas asaan ko ang pinampansin dagiti post na ngam aglablabos matan. I-post mo ta mabasa na. Apay, iso lang nga ti amo na ti ag-post. Anya lakit din. Nalaka ti mangipapan, no bagi ti pangibasaran. Ti awanan pa'y na babae. Anya da ito nga ipopost na iti Facebook. Anay ko, apayan ngay. Marigatan akmatan nga umangas. Mario! Mario! Ne, papayag. Marigatan akmatan nga umangas lang ay nagsakit ti barukok ko. Anya? Abay, at tangatanakan mo anay kontra iso akastaa. Awan ba't lakay? Pangasim ba't ipan ako ninyo ospitala. Ang mga nonya pa'y ti mapasamak kanya. Sana ka makaang, sana sayaat. Mala, mabit lang bakit? Mabit lang. Nakababay lakid di day tapakay si istorya am si Kalinda. Day ti mag-anab mo. Naglaing kang agpasagid. Ngam ita, tas ka tinapasagidan. Oray la iso ti paka-ospitalam. Ha, anya laki din. Ala, gusto ko man nalakay. Agkakapsutak lang arudan ng sao kapayla nga sao. Ay na, saan ang agsasaw di kastoy? Namum kumamot ti mabagbagaan, bakit? Agasa man day nga aramid mo. Saan ka ang nagsarsarte nga pasagid a pasagid iti Facebook? Ngam ita ang nakabasa ka mat iti post da? Nangirnag ka lang araw, anaming pinsan. Gusto ko man lakay. Ikarik, saan ako nga post iti pamasagid iti Facebook. Promise, agbalbaliw ako. Salbag kiti deta damag. Ito lang man nga dakastaan na pasamag dito lugar tayo. Ay na, jakmet pagarupan akas di gayam tinapasamak kan kwa na. Kalpasan anabasa na ti post ko iti Facebook. Una yan. Naimagkit di, to sana natuluyan ti loko, bakit tam?
Kat, at dapay mat ako no, tigundaway ng agamiris, sikam. Agamiris pa nga tatikas niya nga style tao. Oh, kasla saan mo din Pasagid a pasagid iti Facebook. Ngam ne, idi isumat tinapasagidan. Na ospital pa'y. Anya lakit din. Sa pela kumaatag panunot mo din tiyawaran bae na bakbakitan. Kulam lang kami no, pakaydayawan na launa iti panagpaspasagid na iti sokmed. No di kat pakaybabay na. Nanggigigil ako masyado. Ano? Kunak idi abaybay aklatan. Nga makapapuno ngamin. Basol na maglaang. Gusto lang, Mare. Awan rin ba nga pagbabawiyam, itinaramid mo? Anya lakit dain. Nakababain mo tanday ta adamag. Ay unay ngamin day alinda. Na ospital, gaputa marigatan nga umangas, gapoy tinabasa na iti Facebook. Natamaan iti kasta unay. Iso anarigatan na nagangas. Naimbag pa'y kidi tanarigatan laang. San na kita nalipatan? Anya? Katwan agyaman pa'y laang Ta saan anatuluyan ko nakmanan. Tano na pasamak dayta ay na nakababay na pakaisistoryaan dayta. Nataylaan. Gapuan ng girnad iti pamasagay. Makapaulag. Da kayo at talaga, tatang. Pudnaw ti ibagbagak anak kao. Iso asaan anasaya at ti pasagid na pasagid. Tano jay tao matlaang anagpasagid. Kad nasagid ti batikulang na. Ay awanang. Pati panagang angas na kat maapektaran. Anya lakid dain. Na, si Kamot Gayam, Linda, Manang. Kumusta ngayon, ti panagangas mo Gayam? Mayat ka din? Makaangas ka din, anaimbag. Agposak manen inton madamdama iti pamasagid. Agsagana ka tamangan no saan mo manen amakaya kat maospital ka manen. Anya? Ay, sikakit dimot Estela. Ala, huston, kat pakawanan na kumano naglablabesak iti panagpaspasagid ko iti Facebook. Ha? Amok ka naglablabesak. Kan nagbalinak amaag iti kasdyan nga inararamid ko. Imbisa kasarita ka kumaiti na saya at ngam indalan ko iti pamasagid iti Facebook. Ni, nakakaskas daaw man ta napanunot yun dayta. Namiris ko idadak iti ospital. Pudnuti ko na ti kaadwan. Nakababain day jay apaka-istoryaak. Iso nakaamiris akon Estela. Nasaya at nga rod ano kasta. Sapay la kumatag na nayon ng dayta apanagamiris yung. Tapno saan manen ama ulit tinapasamak kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Aldawan, ngam adda ka pa'y laan nakatugaw di tapagiddaam ti Riyaw. Apay, awan panggap mau amapan agtrabahaw. Ay, sana ka mapanagtrabaho, urang bakit? Nay, anya ko matira saon taapay adi mo kaya timapan agtrabahaw ti Riyaw. Ay, adda sakit ko, urang. Grabe asakit. Anya ko maday ta asakit. Adda sakit ko nga anxiety. Anya, ada sakit mo nga ansayat ay. Kaano pa'y day ta asakit mo? Ay, itay lang agsapa, urang bakit? Anya. Ay, uwan.
Panagriknak kat mabutangak mo na mapanagtrabaho. Anya? Uwan, panagriknak kat mabutangak mo na rumwar. Anya? Panagriknak kat mabutangak mo na amakidupong kadagiti na tao. Ha? Panagriknak kat kaslasaan ako na tao. Salbag ka, Tiriyaw. Ah. Kasano ko matipan nakaambom nga ada sakit mo nga anxiety? Ay, napanak nagpa-check up iti doktor. Hasino ko mati doktor anang check up ken ka, Tiriyaw? Ni Dr. Teriaw. Neta! Nay kumait. Apay nga agtapis ka nga, urang bakait. Ala, tumakder ka di ta nagtugawam. Day talamang lukluko ti amom nga ramidan. Angkol, nakatugaw ka mat ngagmay-may sa diti paraangan niyo. Kun madlaw anaw nagtipang panunutin niyo. Adang aming sakit ko, banay ka anakan. Ha? Adda sakit yo kunam Uncle Teryo? Uwin, ada, grabe ti sakit ko, grabe talaga. Anya kumangay ti sakit yo, Uncle? Anxiety. Anya? Adda sakit yo nga anxiety, Uncle? Uwin barok, makarik na kiti panagbutang. Kay kayat ko tagmay-may siya. Anya? Kaslalaalya pa yan di panagkita kin ni antim nga urang. Asos. Delikado nga rodan, ano kas Uncle? Kat nagpa-check up kayo na iti doktor. Ay kinalpasan akaanakan. Kay adda tumtumaran nyo nga agas iti anxiety. Diyak pa'y nga ron nakagatang. Tawan mo't paggatang ko barawk. Anya? Iso nga ron nga dak dito'y paraangan nga agpampanunaw. No sa dino ti pangalak iti igatang ko iti agas ka. Manuaya ti kasapulan nyo kan kayo ti paggatang iti agas yung Uncle. Ay no kasta. Ikan na kiti paggatang ko iti agas ka. Uy, Uncle. Ikan kayo ti kwarta mapaggatang mo iti agas mo. Tani, nakakaasi ka mo. Ay, uray mangtid ka lang iti limagas o tapisaws. Umdasan na paggatang ko iti agas ka, oh. Mabitlangar lang kala. Ikan kayo ti kwarta mitamot lang. Ay, agiyaman nak, bani ka anakan. Apayan, Tiriyaw. Kunakmano agsaksakit ka. Apay day tatalo abuti ti arak di talamisaan. Ay, dagito'y nga arak, kinresita ti doktor nga agas ka, urang bakait. Anya? Inreseta ti doktor nga uminom ka iti arak? Wen, urang bakait. 3 times a day ti panagtumar ko iti agas, sigon kin ni Dr. Teryo. Anya? May sa abuti ti arak iti agsapa, may samot abuti ti arak iti aldaw, kan may samot abuti ti arak, sakbay amaturog iti rabe. Ay na, Tiriyaw. Napukawan ti limbang ti panunot mau. Aramidem pa yan a doktor ti bagbagay. Kan pagagas mo pa yan ti arak. Mala, panawan na kon, takayat ko tagmay-may sa urang bakay. Nasken at umarukon ti agas ka, tapno saan ako maro ti sakit ka, nga anxiety. Di kay samutan sumsumrok iti trabaho yu tatang. Di kamutan makitkita arumor ama pa nagtrabaho. Ay, adang amin sakit ka, huwag na anak ka. Anya? Ada sakit yu tatang? Anya ko madayta a sakit. Anxiety. Anya? Ada sakit yu nga anxiety tatang? Huwag anak ko. Grabe ang sakit na ita. Makapamauyong, makapamagdate. Kat, amo ka din ni nanang dayta a sakit yu tatang. Ay, kinabayagan nga amuna, huwag na anak ko. Anyat marikrik nayo ay tatang. Panagriknak nga raw, kat kaslamataya kaun. Anya? Panagriknak kat kasladya ko naganggaangas. Agkakanat ti sumsum kaniti isip ko, anak ko. Ay, delikado nga rodan dayta mapaspasamak kada kayo tatang. Delikado no jak makatumari ti agas ko, anak ko. Ha?
Awan mat paggatang ko iti agas ko. Urayik latan ang mauyos ti biyag ko. Awan ti tatang mo nunataya kon. Anya lakit din ni tatang. Di yu man sa unti kasta. Saan kayo pa'y amatay? Panunot yu laang dayta. Ay mataya ka talaga no jak makatumari ti agas ko uwe na anak ka. Agsardeng ti pitik ti puso. Anya? Ay no kaya't yu ang makita dakpaya si bibiyag. Ikandak iti igatang ko iti agas ka. Ala, wan tatang. Ikan kayo iti paggatang yu iti agas yo. Yak kaya't amatay kayo. Masya na kinanggal teriyo, kasinsin wena. At dagayam sakit na nga ansayat eh. Wan ka nung arod kasinsin ba ni? Inikak iti agsapa iti paggatang na iti agas na. Italaan amuak nga adagayam sakit ni tatang nga ansayat eh. Inapuno na, kasinsin wena. Inikakmot iti kalman iti paggatang na iti agas na. No saan ka no ang makatumar iti agas, mabutbuteng kanulatan. Kasta mo ti imbaga na kanyak kasinsin. No saan ka no ang makatumar iti agas, agsardeng ka no ti pitik ti puso na. Saan anala ka dahil sakit kasinsin? No saan ang makontrol ni Uncle Terrio ti sakit na nga ansayat eh. Madadail laki di, ti limbong ti panuno na. Ay na, nakatangkaya ganjay init. Ngam nakailad ka pailaang dita sofa ti Riyaw. At dangarod sakit ko urang bakat. Anya, day tamanan sakit mo ti bagbagam kanyak ti Riyaw. At dangarod sakit ko nga ansayat eh. Kunam laang day ta sakit mau. Ala, tumakder kan takuyugan na amapan aglaba ijay karayan. Ay, mabuto nga karumuar, urang bakat. Anya, apaya kabutang mo ti rumwar. At dangarod sakit ko nga ansayat eh. Ansayat eh. Day talatan ti bagbagam. Di mo pa yan kayat ti mapan agtrabahaw. Kay kayat mulatan ti agil ilad ken agin inaw iti arak dito'y balay. At dangarod sakit... Pustown! Di ka nagsaaw. Ammo kon ti ibagam. Ibagam manan nga da sakit mo nga ansayat eh. Tulungan nakit di amang galgal ka nagiti murang ta. Ay manjak. Anya ko matipagmadyam ti Riyaw. At dangarod sakit ko... Anay ko. Apay ngagsipat ka ngay urang. Ulit-ulitam nga ibaga nga da sakit mau. Salbag ka. Ay day tati sintumas ti sakit ko nga. Day ko. Sumipad ka. Kumugtar ka pa. Ay nagsagit. Naliday ka ba? Nagbaybay sa dito'y paraang ang paritiryaw. Wen pare Felipe, hadda ngamin sakit ko. Ha? Ada sakit mo kunam? Nakaro pare, makapatay asakit. Nena, hanya kumangay day ta sakit paray. Nadagsen asakit pare. Hanya karon day ta sakit paritiryaw. Ansayate. Ha? Saya ti kunam. Anya kumanay ta asakit. Sakit iti panunot, pare Felipe. Ha? Makarik naak iti panagbutang. Anya, nukas ta, adan bagbagtit mo. Isalbag ka. Awan bagbagtit ka o. Agas laeng ti masapul ka. Anya kay aklase ti agas na ita paray. Mala, iya si Degmaw, tilapayag ma, tayaras saas ko ti agas na. Paray, denggagaw.
Ha? Naitamo lang kayam ti. Agas mo baray. Ay umay ka nga runang. Sa kaun ti baka mo gumatang. Ha? Ay, let's go, pare Felipe! Ay, dua pa'y abuti ti arak sibang ni pare Felipe ti agbayad. Wan, sak bayad si Ma. Dua pa'y kaarak. Naibusan ti arak alakaw. Na. Agbayad kayo kidain tanay, nabarbarte kayaw na. Ay, kabaalan mi pa'y ti aginom sibang. Da nagbunay, mangted ka kide iti inuman mega arak. Naibos nga rudan ti arak alakaw, tiryaw. Nagkulit kalaki dinaya. Pare tiriyaw. Kasalunan nga. Matay ka laki rin, kurang di doses ti agas mo. Ay, wan garon, pare Felipe. Nasken matumar ko ti husto a dosage ti agas ko. Tapno sa anak amatay. Anya a dosage ti agas ti sasawin nyo adwa. At dagabin sakit ko, simang. Anya ti sakit mo tiryaw. Anxiety. Anya. Wan, simang. Kat arak ti agas ti sakit ko. Iso amangted ka ni ti arak. Tapno sa anak amatay dito isang 100 sinam. Anya. Kasano asaan nga agsakit ti ulam? Kanabarbar te kasimbang pet itirabi ay. Di mo pa yan kayat ti mapanagtrabaho. Anya lakit din ni urang ay. Agtrab-trabaho akmat Anya ko matitrabaham. Carpentero. Sa dino ko matipagtrab-trabahuam ti Riyaw. Agtrab-trabaho ak iti panunot ko, urang bakay. Anya? Agtrab-trabaho ka iti panunot mau. Kasano ko manapasamak dayta? Sintumas dayta ti sakit ko nga anxiety. Anya? Ansaya ti mananti bagbagam ti Riyaw. Makauma dayta nga ibalbalikas mau. Jak nga rod malapdan ti ag-overthinking urang bakay. Anya mananday ta nga overthinking nga ibagbagam ti Riyaw. Karaman ti sakit ko nga anxiety dayta overthinking. Nalabes a panagpampanunaw. Talaga adadail ang taulom ti Riyaw. Agkakanat nagita ibagbagam. Adda nga rod sakit ko. Puston! Di mundakdakamatan nga da sakit mo nga anxiety. Ay na! Siyak samot ti maadaan iti sakay! Kumustan teri ka naman kalteriyo? Agsaksakit ka di ba? Kimaro ti sakit ko ba ni kanakan? Ayan ti kayo sawan anggal. Nagtinakan na depression ti sakit ko barawk. Asos, delikado nga rodan, ano na danggayon iti sakit na depresyon? Nagpagaton ti dosage ti agas ko barawk. Saan laga na 3 times a day ti tumarak nga agas. Anya? Nagbalina na 5 times a day ti panagtumarko iti agas ba ni barok. Sapay awan ni gatang ko ti agas ka. Ay. Matayak tulatan Saan anggal? Di mo ipalubos ang matay ka. Ikan kay di paggatang mo itagas mo. Ay sigurado ka barok. Wanang girl. Awanin ti sabaling agtitinulaw. No saan ada tayo nga agkakabagyan. Ay, agyaman na karoon ano ka sa bani barok. Ay, nagsingpot ka kanakaan.
Agad mo ti bisita dagiti agkasar a kaaruba. Madlaw abak nang dagiti daduma. Gapo iti panagkaw-kawas da. Ha? Ay sus, ni tatang di agsarsala ay salunan ah. Kat, ay madlaw na barbarta. Ay namang ibabay ni tatang. Isunti buy-buyaan dagiti tattao. Sabay nagalas tila nga ng agsalsala. Ni maragragan di sapin na. Agawid tan tatang. Di kay mangibaba ini ti kasaran. Buy-buyahan na kayo dagiti bisita ng agsasala. Dinagmanlapdan nga agsala, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Happy nga raw. Anya happy. Umay kayon, agawid tayong tatang. Di nag-iguyaw, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Ay, sus, tatang. Maragragan ti sapin nyo. Sapay, awan brief nyo. Ay, nakababain at talaga. Naragrag mo nga ang paisunti sa pin ko, anak ko. Naragragan! Mangibabain ka, Tiriyaw. Nakita ang dagiti tattao day takas latutpek nga iduldulin mau. Anya lakit din ni bakat. Anya lakit din ni bakat. Day talatan agbarbar tagtiar aramidam Tiriyaw. Ibabain mo pa yun tibagay, medyo kasaran. Nabarte ka nga raw, bakat. Kita manday talangam. Di mo pa yan napuutan ang napugsat day tagarter ti sapin mau. Anya lakit din bakat. Hala, ingka bagala iti sapin mo ija aparador. Agparparang day takasla agsarot at uklay nga iduldulin mau. Nagaduray tarablaba am amurang yung kinitatang, nanang. Hay, sinalbag day jay nga amam. Di nakpay amo at tulungan nga aglaba. Aldawan ngamjak pa'y nakaluto iti pangaldawan may. Ni ko matatangan atin nagluto iti pangaldawan nyo, nanang. Ay na anak ko. Jak lamanam namang agluto jay amam. Day talatan agtugtugaw kan agid-idda ti aramide na ijabalay. Atew na pa yun jay inutel a tao. Nanang? Nauma ako, nuwe na anak ko. Siyaklatan ti agtrab-trabaho. Di na kun matulugan ti sadot nga amam. Ala, siya akong ti mangitulo iti lablabaan nyo, nanang. Inti agluto iti pangaldawan nyo, kinitatang. May samot at tilapia ti imprito masidaan ta urang bakat. Wan, gaputaday talaang ti kabailan di kwartak agatangan. Anya? Jay laang kagudwa abagi na ti sidaan ta. Sidaan tanto manen numalam di kagudwa na. What? May salang nga rutin at tilapia? Gudwa ang bay. Di ka nagreklamaw. Ala, day tala kagudwa abagi ti sidaan ta itatiriyaw. Ay na, sinalbag na laklakayan. Nakaturog manan dito yung sofa. Nagpigsa pa'y tiurok na. Agkay warapay nagitibado na dito yung sala. Di na pa'y amo nga urnosan. Ay na, mauma ka talagan. Makauman ti kastoy nga aramiden na. Aywan, amo konti aramidag. Mayat daytoy anapanunot ko nga aramidag.
urang bakat. Kaya ko... Apa yan urang? Agbulbuligaw ka umatanda kiti matam. Kaslamasan sa niban ka iti dagas nga espirita. Ay, sos! Ay, ngir ka mo tinakasla asaw. Ay, urang! Anya ka rin di mapaspasamakan ka. Panagrik nakot kaslak matan asaw. Anya! Ano mo ba? Anay ka! Ay, kinagat mo mo tanditakit ka. Anay ka! Anay saan? Ay, di nakagat ka. Ay, tumaray ako. Taray, teriyo! Taray! Ay! Ay, nawin na anak ko. Ay, tulugan na. Apa yung tatang? Nagtartaray kayo mo't ni masidag diti balay. Apa yung agdardara ni katakyag yun? Ay, ninanang mo anak ko. Apa yung ninanang tatang? Ay, nagbalinan nga asaw. Ano? Kasano kumanap pa samak dito? Ay, kaslagtiwilan nga aso ni nanang mo anak ko. Ay, itaray na kanya ospital. Diyak kaya ti marabes anak ko. Anya? Apay akinagat yun ni tatang nanang. Gonggo na. Dayjay ti maganab tinalaing agpambar. Ibagbaga na nga da sakit na nga ansayat tapno makainom laang iti arak. Nanang? Kurang pa'y dayjay ngay naramid ko kunkwana. Hagsaga na ti awanan bain alaklakayan. Urang, nakimbag ka ka din. Rabiin, rabi una yan, maturog tan. Payan urang, agmimiyaw ka magtain. Panagrik na katkasla akmatan pusa. Anya? Anay ko, kinaramutan mo sa rupak urang. Anay ko, nagsakit. Pa'y ti karamot. Ay, anay ko manan urang baka. Kinaramutan manan ti rupak. Apay nga, ay nagbalin ka mo sa napusa. O anya, amom itantirik na ti malukluko ti riyaw. No ada sakit mo nga ansayat adamat sakit ko nga agkabel. Anya? Daytoy pay. Ay, uston, urang bakit uston? Ay, pakawanan na kun. Kun naglaang nga na sakit ko nga ansayat Kun naglaang na jay. Ay, ijak mo tandagin umiti arak. Ay, tulungan ka tumatan nga trabaho. Ay, pakawanan na kaun, urang bakit. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Inton bigaton ti panagpalista itinagandag di sumali ti singing contest, nanang. Ay kasta ay anak ko. Wan nanang, kaslag pang nga duha ka sumali. Naibagamon kanyak idinapan alawas, akayat mo ti sumalay. Suportaran da ka anak ko. Adu kami amang suportakan ka. Ala, mapan kami inton bigat nanang, kaduak ni Floyd agayam ko. Kayat mo asawan, oray saan kan akadwaan. Uray saanin, nanang? Dua kami latan kini Floyd ti mapan. Sige, inuday tati ko naman ako. Masapa kayo nga rod amapan ijay ilay inton biga. Ay na, sampay lang ko ma. Sampay lang ko matasikat yung mga ama, friend. Ha? Ayun gayam,
Anya nga iti kanta no bilang laang. Aday suggest ko, no kayat mo. Anya nga dayta. No nga tadyay One Moment in Time by Whitney Houston ti kantaan. Ha? Saan ang kanta amarigatan iti dayta? Saan? Kabailam day dyan? Namin anon a kinantam idi day dyan. Adapay ti 2 weeks apa nagpractice mo. O sige, ngam pangaasim Praktisan na ka na imbag. Katuan mat nyalaki din. Saan ka baybayan? Agyaman ak unay, friend. Anya? Ni Mara, makisali iti singing contest para inton fiesta? Wala nang. Isumod na ita tinadamag ko kadag iti babarkadak. Anya? Ay, una yan. Ay, mangibabain lakit day no maabak. Maabak ka talaga dahi nanang. Naglalaing dagiti kalaban na. Anya? Agpakalaing tumot kami. Kunam lang nalaing ako manta. Silang tumot lang. Ibagam tumadkat di kan kwa na numaranaam. Mangibabain laang. Uray saanan asumalsalay. Ibabain na laang ti apelyedo tayaw. Naibag kumamata, no saan nakapadpada ti apelyedo tayo, ti apelyedo na, taayos laang. Dahi tangarod kahit. Daka ito ati mangibaga nanang. Ala, bay amaw, tasakton ti mangibaga iti inana. Si Kamat, di ka pa'y maammo abagbagaan ti anak mo. Tapay. Adda ka di basol ti anak ko. Apay, saan ay abasol ti panakisali na iti singing contest? Anya? Ay apaw, ibagbagakon, mangibabain laang iti panakisali na, nang runa no maabak. Nay, anya ka din day nga ibagbagam. Ay na di ka man agindidi, si ka muna. Naimbag kumamat, no saan tayong agkakabagyan. Naimbag kumano saan tayong agpapada iti apilye daw tayo slaang. Berta, saan mo't adakas ti panakisali na kut? Mangabak manwan no maabak. Ayos laang kanyak nga inana. Anya? Mangmangag mo ka day ta ibagbagam. Mangibabain nga raud. Apay, saan mo aya maawatan ti sao amangibabain? Nakarkaraw no maabak. Anya laangan nga iti bagat ti taaw. Agpakalaing naman, kasta ka day. Anya, ay unay day ta na panagsasaom si Kaberta. Dita ka man langag. Anya? Apay akasta mo tanti bagbaga ni Auntie Berta, nanang. Ay, jakman amo iti dayjay nga antim. Nakuna na amang ibabain ka kanaw, nang runa no maabak ka. Anya? Ay una yan ngay. Nanang, mga bakak manwan no saan, ayos laang kanyak. Sa anak mo't asim mali iti singing contest tapno panggabak ti mga bak. Ha? Si mali ak to build my confidence. Saan atap no mga bak? Nasaya at takasta ti kapanunuta manak ko. Ala, ituloy mo lat na dayta. Mangabak ka man, wano saan, suportado aklat ta nga inam. Oray anya pa iti ibagbaga dagiti daduma kabagya. Agyaman ak unay, nanang. Ay na po, nagsingpet kayo kit di nga ginaa? Ha? Taapay anak ko nam dayta. Wen tasaan nyo tutupan dagiti kakabagyan nyo asumanaw iti kasta. No syaklaan ti pangpangagan dagiti kakabagyak iti kasta. Amangan no pinasudsubakon. Saan kami ngamin akasta kininanang? Nasingputinak. Kanawin na nga ibilin kanyak, ti kanawin apa nagpakumbaba iti amin abanag. Liklikan ti apa, aging kakabailan. Sa bagay, puno dayta, hanggang, no maminsan ngamin,
nagpakpakumbabakatan. Kasla karuan daman. Ha? Iso amayat man, minsan no sumumbat ka. Tapno saan da marwan. Ay hala, gusto daytan. Saan adagita kapag yam ang nag-aalas ti ugali na ti pagsarsalitaan ta? Ag-practice ka din, ngagkanta. Tapno si ti mga aba. Inton bigatan ti singing contest, anak ko. Ay, wan nga rod nanang. Makapasan na ay ang makapadanag. Si kakit dimot. Awan ti rumbo nga pagdanaga, manak ko. Kabaulam dayta, si kapay. Sa bagay mo't kit di mga bakak manwan no saan. At least, mapadasak ti sumali iti singing contest iti munisipyo. Katuan mo nga main. Saan nga amin apakisalyam, kat masiguradom ang mga baka. Wan nanang. Malakit din. Isaganam dagiti usaram inton bigat. Tapno nakaredy amin Awan, saan ka na pagasatan anangabak, friend? Nanang. Ay na po, it's okay. Awan parikot iti daytan. At dandulat at igundaway mo si kakiti mo. Un man, anak ko. Saan ko maamasa irtirik nam? Gapo iti pan nakaabak ko. Saan mo't nanang? Nasaya at nga no kasta. Sa nabali, friend. Taadun to pa iti singing contest sa mabalin mo apakisalyan. Wan adun tupay talaga. Oh, anya nga ita. Ay na, magibabain kayo kitding agina. Anya, Kunakto mo ngamin ang maabak ni Mara iti singing contest. Anya nga'y kumangamin ti laban na kadag iti kalaban na naglalaing da. Berta. Pag-aasi man. Sad yung nga usaran ti apelyedo yo, iti kaadwan ti tataaw tanay. Mangibabain kayo. Ibabain nyo laang ti kaapelidwan yaw. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Nay, apay, saan mo pala maaw-awatan ti kayat ko asawan? In short, mangibabain kayo. Naimbag kumamait no saan nga agpapada ti apelyedo tayaw. Ay, No nangal-alaan nga medya agpakalaing nga anak mo iti tured na tapno sumali iti singing contest. Anya ngay nga rudita, naabakla nga raud. Ay na, nalabas, apa nang ibabain na iti apelyedo tayaw. Anya lakit din. Kastagayam ti bagbaga na dayjay nga Auntie Berta. Ay una yun. bay amo na nako. Dagiti kasken kwa na, san arumbeng atutupan. Saan tayo nga ugali ti makisinsin nung bat kadagiti tattao nga ababa ti pannakaawat na. Ay, sa bagay mo't kit di Kasayaatan nga agpakumbaba tayo latta. Bayan tayo nga ibagada ti kayat da nga ibaga. Tinapatag kat nasaya at tayo latta kadakwada. Wan nanang. Jay ibagbaga na nga ibabain mo kano ti apelyido tayo. Bay amlaeng. Day takit di ti agbalin akarit mo iti biyagan ako. Nanang. Tano agsakit nga mintin akam kadakwada. Awan tinasaya at nga ibunga na. Iso never mind ako nada iti English. Anya laki day. Talaga mo tasan nakasardingan day diya kabagyan nyo, anya. Wan nga ron. At dalat na nga dati maibaga na ang negative iti aming aramidak. Una yan, saan mi mo't ita abibiyangan? Ngam isuda, manakibiyang dalaunay. Di mo pa ilalinipak. Tapno at pagnakman na. Bakbakitan. Maawan mo tinasaya at may baganakin ka. Day tangarot. Iso ano minsan, kung nada arispituan ka no dagiti natatayangan. Ngam kasano arispituan ida,
Nukas kuma iti kabagya matila ibagbagana itilikligodam. Anya laki din na biyag. No minsan, sana mawawatan. Bayam, awan tinasakit abakrang ko nga uray ka na yun na nga ibaga amang ibabainak ka no. Sa bagay, stay humble, ika nga. Pero kapag sumusobra na, sapakin mo na. Marwang, sumanao. Di pa lang harod nga iso, ti simali, ti sing contest. Parang iso lang harod, tinangapa. Ay na, kunaklakit din no saan kan nga agawin anak ko. Inururay ka. Rabiin, gamapay nga itakalaang. Adala na pananmi kadagiti babarkadak nanang. Ayunay na itan. Kanayon mo't nakasta. Lukatan nyo na ito eh. Nakitak adito yung emunag di lalaki ang nagtatakaw. Miko anak ko. Anya ka din dahi tao eh. Lukatan nyo! Naska na matiliw na ito nagtatakaw ang lalaki. Lukatan nyo! Nanang, Anya! Apaya na aramid mo ti kastoy, anak ko. Nakababain. napasubok lang nanang. Dagiti babarkadak ti akin arami diti panagtakaw. Anya! Ay naasyak ti mababain iti kastoy nga inaramid mo. Anya laagan nga iti may baga dagiti kakabagyan tayo. Nanang? Saan ka mo't mabisbisinan? Nga maapayanas kan pa'y lang agtakaw ka. Ala, husto nanang. Malpas tong matlaang na ito eh. Anya nga'y Berta. Ay, Berta, kasarsarita ka. Amaom, jak malapdan ti agal kita. Ay, makapaulak kayo nga gina. Tapno amom. Anya? Idi si Mali ni Mara iti singing contest. Nakunam kanyak amang ibabaeng. Nakunampay asaan min nga usaran ti apelyedo tayo. Gapot amang ibabaeng. Ngam anya nga'y ita. Ay, muna. Ala, ibagaman kanyak ita. No asino ti mas nakababain kada tayo. Siya kasi mali iti singing contest ti anak na. Wanaw si kang agtatakaw ti anak na. Ay, mabalin ka de. Saan aday ta ti pagsaritaan ta ita? Ado ti parikot ko. Iso ajak kayat ti ad-adapay ama stress. Parikot mo ti agtatakaw ng anak mo. Amaw, iso akas jay ti anak mo. Gaputa kurang iti nasaya at asursuraw. Ang sa bagay, kasano ngamin ama isuro iti nasayaat. No mismo nga ina, kat awan ti sursuro na. Anya laki dahin. Anya? Kunak iday nga anyaman ti mapasama, kat napakumbabalat ta kuma. Ngamjak malapdan tingiwat ko ita. Gaputan nalabos ka ngamin ngagsasao iday. Oh, anya laki dahin. No agdaman ti mas nakababain ti aramid na kada kayo. Isuda! Ay, mas nakababain ti panagtakaw, ngam ti panakisali iti singing contest, nga uray saan ang napag-asatan ang mga bak. Oo na yun, nagita kakapagyan nyo. Naglaing da sumao. Ngam isuda magayam ti mas nakababain. Supay Ado ti sauday di. Ibagada pa amang ibabainak ka no. Awan kano ti babain ko asim mali iti singing contest. Agpakalaingak kano. Ay, anya ngay ita. Diyos mio, Marimar. Apay, awan nga taaya ti makanda. Iso ang masapol nga agtakaw di kasinsin mo. Diyak man amo. Awan siguro at igatang na iti bisyo na. Iswa ka sa pula na nga agtakaw ti loko.
Si kamot gaya minsan. Naimbag man ta saan ka naikulong gapo iti panagtakaw mo. Anya, Apay nga may na masapul ka nga agtakaw. Saan aya nga insuro ni Auntie Berta asan anasaya ti panagtakaw iti san ako kwa. Manggad ka ngamin nagdaklan na tabagim. anya ka din dagita nga ipagbagam, si Kamara. Nakunak da ito'y ata nalabos kayo idi nga agsasaw nga gina. Anya, Iba kayo pa amang ibabainak idi nagisaliak idi singing contest. Katawa mo ti dakas ijay. Mas dakas pa kit direta inaramid mo Mangibabay iti apelyedo ako nayo. Anya ka tagtakaw. Ay, Diyos mio, Marimar. Iso ano maminsan? Panunutan nyo nga umunasak ba yung nga isawang dagiti agkakasakit asarita? Insan, pasensya ka kuman Insan ka dyan. Dita ka man langan. Nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Anya, panggap mo ti lumaban man ang counselor, lakay? Wan bakit? Dahito ti plano kita. Ang lakay, idi na pan nga eleksyon, naabak ka. Ang mga numaabak ka manan ita. Saan kumamot nga minakasta ti bagbagam Maria? Ti ibagam kit de, mga bakak. Ay, alaa, adakin ka dayta. Lumaban na ka talaga bakit? At dagamin ti planok ita, anay dumduma. Itikas dya planok, masiguradok ang mga bakak. Anya day talakay. Kat ibagamot kanyak nga asawam No idinapan nga eleksyon, naabakak gaputaawan ti inwaras ko akwarta. Anya? Ti plano kita bakit? Agiwaras akit ti kwarta. Anya? Kayat mo asawan, gatangam ti butos ti tattao? Vote buying kasta ka di? Kasta na. Ay, agar aramid ka. Intun kon. Di ka di madaragan bakit? Planado ti amin. Amo nga iso da ituin ti kundaway kong agtugaw kas kansilor iti ili. Pangalam nga ron iti dakkel agatad nga iwaras mo iti tattao no bilang laang. Ha? Ay kano kasapulan nga ilakok ti lugang ko. Aramidag. Agtugawak lang nga kansilor. Bakit? Ay na! Diyos mio, Marimar! Ay, sana all masaya. Makapailik nga rod, Mare. Dandani ak na idugmam itay di kalsada. Apay nga aganda ni pailaang mare. Ay, di ka pala na idugmam nga rod. Ay, sika talaga, ha? Amo, Mare, lumaban mo't gayang maniniton nyo akan si Lorita. Nalabsak nga ro dagiti kaslabakes at tarpulin na iya kalsada. Isukit ni makagapagistayak na idugmam salbag. Anya? Manan? Wan Mare, ay na, pakanawam. Ay, naabak lang nga ro din idinapan nga eleksyon. Kan naabak pa 3 years ago. Gamita, napigsapi lang ti pakinakam na lumaban. Kat? Aramidin na nga rod kano ang negosyo ti politika no bilang tamapagasatan ang mga abak. Tiyawanan pa in. Iso asan kayat nga ibutos na giti tao. Nga putakas ta intensyon na anang sirra kiti politika. Pudno day tamare. Awan kat babain na lumaban manin Nagposkol ti ropa na kunak manin. Awan lat pamatik ang mga abak day dya pinarswa. No dakas ti intensyon na iti politika. No sirkan na laeng tapno agkurakot. Otot na. Ha? Ay lagi ding.
Makapaulak man dayta. Makapaila ka talaga, nana. Naabak lang aro din, hindi na pan-eleksyon. Gamita, lumaban man Ay, amok ti ugali day di aton nyo. Sarkan na lang ti politika, tapno agpabaknang. Agkurakot iti kwarta ti gobyerno. Day tangarod ket, nana. Padpada lang arudin nga wan nagadalan na. Nangalalaan na nga tamot ay ati turod ti pakinakam na lumaban. Supay, arig na lang nga padpada nga gipaspasto iti kalding. Yamni, agnayangay mo tinakansilor ko, no? Ay, jak lapat yan ang mga abakday jay. Oho, amo ti tattao, no kasano ka bangsit, ti bangsit na. Duada paikit di ang agasawa. Sumat. Hay, sarikanda nga agpaiso ti politika. Ngam saan agserbi ti panggapda. No diket, sarikanda tapno agkurat. As easy as that. Nyalaki ding. Anyat ko nam? Ilakom tilugan talakay? Kuwan ko mabakit. Ay, awan gaminan ti amok apangalaki ti kwarta pagkampanyak. Naibus ti kakaiso ng iduldulin ko. Anya? Amin mo't nga malabsak kita gigil na. Narigat mo na, no saan ko apat gan. Amangan mo iso lang ti makagapo asandak to nga ibotos no may eleksyon. Ay, katsi ka naku nam nga ilakom. Uwin bakit? Ilakok lang Di ka kanimadanagan. Tanong mapagkasata na ang mga bakas kansilo. Adun tilugan ta. Saan lang at alawon o pat. No di ka 5. Anya? Uwin bakit? Saan nga imposible dahil tama pasamak? Laki di mga baka? Anya laki din? Nay, apay pare, magmag na ka matawin. Ha? Apay tilugan mo nga Ay na pare. Ila ko kun iti na panalawas. Ha? Ginatang ti kumparing nga day ili. Ay, kasta ya. Apay nga nila akong pare. Nagmayatan tilugan mo. Ay, saan ko kumangaroon nga ila ko pare? Ngamawan nga minan ti kwartak. Nga usar nga kampanya. Iso napilitan ako na nangila ko. Anya? Padasag mamuti strategy. Dagiti naglabas sa politician pare. Ginatang dati boto si tao ka. Anya? Vote buying ti panggap mo pare. Ay saus. Madinsa pare. Ha? Una yan. Pare, iso turuda ka nang ila ko itilugan ko. Sana balin? No mga bakak to kas kansilo. Ore man, no 5 ton tilugan ko. Anya? Ay, si kakit di mo pare. Kasla ko na malimaban ka lang nga kaunsilor. Tapno agpabak na. Ha? Ay, saan mo takas na pare? Lumabanak, tapno agserbi. Ay, anya lakit din nakapanunutan dayta. Diyos mio, Marimar, kunak maning. Musyak lamay sa. Uray siguro bayadan na kita 500,000. Saan ko nga ibotos? Ay, oray siya Oray pa milyones titid na kanyak. Saan ko nga ibotos? Nagalasa ka panunutan. Ay, oray siguro warasan na amin ti umili iti ribo-ribo no di damot kayat ti ugali na. Awan lata. Ay, wana. Amo ti tao ti bangsit ni Tonyo. Duwada nga gasawa. Isupay Isu nga awan pa matik ang mga bakday dyan. No siyak mo't amaysa. Oray ikanak iti mano aribaw. Ha, talaga jak kayat nga ibutos. Ha? Panagkakampanya pa'y lang ang kasta una yun na pangas kan lastog na. Kasanun nga ino mga bak, di ka nakarkaraon. Ay, wala na. Putno dahi ta. Ha? Itanto, pa nagkakampanya. Numasabat dita kalsada kat
chin up. Ako namlan bagi na ti dalan. Dayta nga rod kat. Iso ano mga abak dayjay. Sigurado nga ad-ad pa'y amanayunan ti lastog na. Mangibadok iti pada na atao. Ado ti saan nga kin kaya tamang ibutos ken kuana dito lugar tayo na. Amin kami a pamilya. Saan mi nga ibutos oray karro ba? Tanagalas mo nga min ti ugali na. Ken kang runaan na. Nagalas mo laeng ti intensyon na iti politika. Anya, naibusan ti kwartaan naglakwam itilugan lakay? Un bakit? Nagbiit ang naibos. Ado man nga ti paggastusan ng runa no kastoy pa nagkakampanya. Anya, kasano nga rod itan? Pangalantan nga iti usaran tangag kampanya, gatni. Adda pa'y dualawas apa nagkampanya. Dahita nga ro ti pampanunutag bakay. Pare ko kumanay, no sa dino ti pangalaak. Una yan ay ati kastoy. Pampanunutag. Anya nga tano isaldak pa ilaang da ito'y balay. Anya? Un bakit? Uray isaldak pa ilaang iti bangko. Sana bali, tano mga bakakas kansilor. Saka inta dagos. Kan makagatang tamot lang nga dagos iti lugan. Basta mga bakak lang. Anya? Promise bakit? Narigat mo tagkampanya nga awang kwartana. Ala, adakan ka day tatunyo. No ti panagkunam kat pagsayaatan ta day ta, then go. Isaldampay laang day to'y balay. Ngam siguraduam laang amay sublimat lakadata kalpasan ti eleksyon. Anya? Agraman ti balayaw, kin na isaldamon, pare? Uwan pare. Ay, nagastos talaga tagkampanya. Ay, talaga nagastos pare. Taagi warwaras kan sa mga amin tinagdadakkel agatan. Ha? Dahi tamit tinadamag ko pare. Uwan pare. Putno dahi ta. Agi warwasak ngagpaiso ti kwarta. Kahit kulaang tagtugaw kas kansilor. Anya? Sana bali dahi ta kwarta. Uray kasano kadakkel ti magastos ko ita pa nagkakampanya. Tanong mga bakak. Masubbot ko amin nagastos ko pare. Kumita akbay. Anya? Ay, unayin dahi ta kapanunutan pare. Kaslamla ko na nga aramidem talaga ang negosyo ti politika. Saan ko mamita kasta pare? Saan mo takasta pare? Sigakit di mo. Mala, di ta ka man lang. Ay napaw, nagturod moton anang isalday ti balayda. Nupudno day ta adamag ah. Puno day tanana. Ni Danilo mat tinangibagaan na. Ay una yan. Nagpigsa ti pakinakam na anang ilako iti lugan kan nang isalday ti balayda. Gaputa sinigurado na amang abak kas kaunsilor. Patsimot no mga abak tikaskan ko ana. Anya laki din kunakmanin. Mahirap umasa. Nakakasakit lang ng damdamin. Ibagam man kadakwada dayta. Ay kat ibagak to no maabak. Kalpasan eleksyon. Anya, ay marurod kan ka ah. Oray pa agkisiw itirurod na. Awan bibiyang ko kunakmanin. Una yan. Talaga amang namnama ang mga abak tayo aton nyo ah. Ayun maring. Sure win ka nung arod. Gaputa nagiwarwaras iti kwarta. Apay, umdas ayaday jay apang ibasaran tapno masigurado na ang mga abak. Ay, anya lakit di. Amumutan, mare. Agasam man. Ididamo, inlako na tilugan da. Sa ita, insalda naman ng tibalay da. Ay, anya ngay nga taman ng ti sumaruno ay saldana, wano ilako na. Ay, kit ni bakit nan ati saldana. Tapno daw sa rin na pagkampanya. Kan adapay ti iwaras na iti tattao. Anya? Ay namare. Asino kumangay matimayat amang gatang kinibakat na. Oray siguro ipadawat na awan mga yat. Malay natin.
may mailawan. Ay, unay na biyag. Gapulang iti gagra mga habak iti politika. Maila ko kan maisalda amin nun as an arumbeng. Anya laki din ko na manin. Apay, nagunagmatanday ta pa nagsanaay mo lakay. Inton bigatan di pa nagbubutos. Bakit? Makapasinay siya. Lakay, awan ti rumbang apagdanagan ta saan aya? Napan a milyon ti kwarta nga inwarwaras ta iti tattao. Iso ang masiguradok a mapagasatan ka. Ibutos da ka dagiti inwarwarasan ta. Sapay la ko mga rudta kasta. Bakit? Iso asaan ka ngagsanay akasta. Gaputa awan pagdanagam, kunak manan. Anyamot tan ti kasta. Salbagit di. Awan serbit amin ang rigat kan panog. Ay, oo na yung tikastoy. Dagmaklon da ito napasamak. Apa na naabakak. Saan na mabalin da ito? Ay, nalakay. Ribo-ribo dagiti tattawin warasa kiti kwarta. Yung apa yung mabilbilang laang tibutos ko. Anya kay nga rod. Ala, agulibag kan lakay. Nakababain ka dagiti tattao. Saan? Saan na mabalin ti kasto napasamak? Iti kinaadutin warasak. Nasurok lang asang agasot nilang ibutos kanyak. Manuti putantes dito ili tayo. Ala, huston lakay. Mga asim, agawitan. Uray agungat-ungat ka dito iti mano nga oras. Saan mo ang mabaliwan ti resulta ang naabak ka? Ay, naapaw. Ay, nagmayat mo tinday ta pa nagkatkatawam. Uray, saan mo nga ibagat kat-katawa, amuklatan mare. Ay, makapalag. Nag-vote buying ko naman. Yung naabak mo't latatilo ko. Kaya saman, ribo-ribo na gitinwaras na kwartang manulaang dinangibutos kan ko na. Oo na yan. Dahil dati makapanatnet nga uri ang vote buying, na amuti tao tibang sit kan takas ng intensyon na iti politika. Awatan da ngagpaiso ti kwarta, ngam saan damot nga ibukotos. Oo na yan. Nagturin tuman nga na lumaban kas kansilo. Kat amo namot iti bagina, anagalas ti ugali na. Pag nakmandamot ita, nalpas ana ilako ti luganda, kana isalda ti balayda. Para makita man ti laing dano agkorre mutlaang. Anya, sakti pagutangam iti kwarta, tunya. Uwin ko manana. Ang mga nuad na nawadwad a kwartayo. Pang-asiyo ko matapautangan dak pailaan. Ha? Pangsakakla ko may jabalay may ana isaldak iti panagkamkampanya. Anya? Ay, apeng ngamin nga insaldam. Insaldam ka de, gaputa siniguradom ang mga baka. Ay, una yun, day tatunya. Nana. Daytoy lat maibagakan ka. Uray ilako kan isaldam amin. Tapno laang adda maitad mo iti tattao aso katibutos da. No di da kalat takayat, awan maaramidam. Maabak ka talaga. Anya? Inawat da dagiti inwaras mo. Ngam saan da ka mga imbutaws. Anya lakit din. Ay natunyo, iti kasta ngamin nga ugali yu iti asawam. Awan gasat mo iti politika. Anya laki din. Anya? Sika? Umuutang kanya? Ha? Anya ay kumamot ti maipautang ko ken ka.
Pangaasim ko mamatan No awan na talaga ti kwartam, amangan no adam mo mamabalin ngagpautang. Ay na, awan ti amok manang Maria. Aday ta, sinigurado yung amin ang mga abak ni Tonyo. Iso nga inla ko yung tilugan, agraman balayo. Insaldayo, gapulangi ti politika. Anyangin ita, nga. Anya? Ay, pasensyakan man ha. Ngam awan maipautang ko. In kayo umutang ka dagi jay, inwarwarasan nyo iti kwarta ribu-ribu, iti pa nagkakampanya. Anya? Ang mga no isuda mo itla ti makatulong kada kayo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.